umufana kandi jewe yango umuntu ko yasene yakoze sindamutahura na tuba turi kubiri sishaka kumva ukuntu umuntu ushaka kumwanga mukina mu bintu bibiyo yabasha siko tuba tumena nawe uko nicaye ababona nabanize ko nkunda kuniga abantu ubona icyo babaye awizi kamera wacu twikora haleluya amena oya sishaka kuyikora aho uzohora uvuga haleluya no muri filme kuko byo gufasha umva ndabwira nababwira kunjanira haleluya kunjanira ufise umugabo nta mugabo ufite mu rugo sina mugabo sina mugabo sina nawe sina vraiment urabise umwana nawe ufite ufise babiri nta n'umugabo ufise uribana bisobanura ko mu rugo iwawe hari none urindira ikibazo bisobanura ko mu rugo iwawe ari karibu ku mugabo uwo ari we wese akeneye Hello guys, turabarakuye cyane bakunzi ba G5 Media. Togaho tubakunda cyane. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye. Ku mazina yanje ni Mutoni ORNELLA, umukinnyi wa film, uno musi banyite bangire mu journalist. Sindi ko nza kubishobora ariko ndaza kugerageza. Kubw'ibyo rero akazi ko musi umwe kananiye. Baje nzagishoboye. Kubw'ibyo rero abatumye turi kumwe n'aba babiri ni vyamamare musanzwe mubizi. Reka ndabakanya nawe bivuge. Tubwire amazina yacu abakora dukikirana. Ariko usanga batarakuze. Je baranze kuri G5 Media kose bwa mbere ndagiye. Abo? Ni na Bill Justin nyene baramuzi nk'umukinyi wa film. Yego. Ivyo gusa? Birahagije? Duhu mwidondoro wimite none na Bill Juste ni Justin na Bill. Okay. Arashaka kutubwira ati Justin na Bill ndo mu papa cyangwa ndo musore. Okay. Cyangwa ndi nkumi nivyo. Nkumi wabunyambitse jipo we. Harabazambara sha. Ubuye mujana wantu mupira. Ora ko uri mupira. Amenye. Kuwatamuzi Justin na Bill ni umusore. Umusore nta mwana agira nta mugore agira nta n'umushiragira. Urumva byose nuko yibereye aho tunyene yacu. Avete mu majambo make n'umusingo. Mu majambo make kandi numuntu abayeho nabi cyane. Nabi bishatse kuvuga kuta uri umusingo. Adafite umusheri, umuntu adafite umwana, umuntu adafite ikintu nakimwe uri mu bantu bafite ibintu bikenya mu buzima. Tutarabarambira reka kino camamare naco kitubwira amazina yacu mwidondoro wacu. Nanje nitwa Camamare canke nitwa Ivan bivanye nuko usanzwe uzi sha sirya mbere cyangwa ugashaka kandi ati umusazi ikihebe jene kifejuru wangu yego uranabore uzi ko niko ndatinya kandi twicara ngaho niyo mpamvu wambaye amafilme kugira ntumbone neza kuko uraje ati je duhuze itisho je nawe kebana yo cyane ndona najugumira yes iyo ni lingala mwana mboka kabuki kamutulanzake kebana yo mwana wewe uzilingana oya reka niko biranduhisha uziki Jeki nundi nawe uragaragara iki kirimi niko ndavuga nyene nk'imbwa yigira nduyo nuko rero tutabarandiriye jewe urumva na mpamvu yo ko naje gusaba akazi okay kubw'ivyo rero filme none director nk'umwanditsi si ukuracereza abakinyi nka Marita hano naiva hano gutuma tutako turagaragara kabafana ko turabanyotetse cyane bose gusa si jewe kandi nta numwe ari mu kosa yaba bafana nta kosa barimwo yaba mu producer ari wa bendo wayo nta kosa arimwo yaba ku bakinyi nta kosa nyene tumaze kubivuga cyane mu producer ni inde abendo wayo nazote burya uyu none ni si yivuye akira shuti ndarinde bicanga ndarinde ngo ni editor uyu n'umusazi rega nasaze uri umusazi camamare aho rugira ubwo ko umunsi muzovyuka ugasanga ntibimeze neza mu mutwe oya sometimes haraba video ndaha nkavuga ati cyangana nasaze byanyajora
nanjye uranera ubwoba yuko urakina ni sene yo gusara urabiva ukagenda no mu bantu ukabakanga abantu bakiruka bitya bintu uba umeze neza ariko bisaba ibintu kina nyene ubibemo yego ndavyumva ariko nawe hari ukuntu bibamo kanarenza sukurenza nyene kujya kurenza niko kubibamwo neza ubone yuko ko sene nayinjiyemo fresh ariko yuko nari ndumukinyi kandi nawe wibuke yuko mba ndi muzima niyo mpamvu cyawe wibutse kibazo nera wowe utwagwaye ubusazi nti wakina negezo kwikira wakina nabonye Jese ndakenanga ubunyena hanyena utudukubita basha basanzwe babitwe no musaza urumva gukina sene ubusaza ni bisanzwe ko mwe no munyene kwisi simba yitayari kubera ndi kumwe n'umusaza asumba ndisiri ko uyu muntu aransumba ibisazi kandi aransumba rero sinoshobora kumuhangara no mwana kubisazi ubaho pe ubaho gusa mfise ubwoba ku munsi mwanzo tuzokubura oya kumbura ndibihari je mbafise nyene ni nka kujya guha sene yo gutwenga ukatwenga nyene canke kurira ndavyo ntusange waririyemo ibihe byose ngo uvyuke ngo wisange ngo mu gitondo uvyuke wa uyakomeye okay vubigiye kuza ivyari vyarayitebeje vyaheze kandi turi mu kazi dusa nk'abayirangije gushutinga vuba cyane bagiye kubona imyiteguro yayo tugiye kubashikiriza bazobibona Imana ishimwe ko bazoyibona amen najerekana ngenda bahitera intege muratsi ko nandi mukinyi wo muri business izoza kandi zimeze neza je nka Marita asasemuzi mesha ariko uyu ni wamfasha gukora ibi kandi wowe nawe kumfasha siko nawe uri umwana mubi oya wora binyizamwo je vraiment ndakana keza bana ute unuvara kubwiye na murashaka guhinga birudafise ajya nawe uri nayo urawuhindukira bivuze nawe uri meshante mu buzima busanzwe sana yo abantu ndababwiye gute ngura kandi je baramfunze ndavyibutse kandi we baragufunze yego ndavyibutse bivuze wowe nturimwo mushiremo abantu awa yawe nturimwo ci nimukumbe ibisazi kada nimukumbuye ko no mwumvise nyine byo mu bugarukane uziki ahubwo shaho wakungarukanira nkagufyeta yes ndambaye bafana tukize kuri burya bubi bwo muri filme y'ibisazi ko mutabukumbuye kuri Marita Prema barabukunda cyangwa barabukwanyira banyanka bareka ariko filme itegezo kuvangwa byose nisuzobabera beza muri filme yose ngo bikunde kuza kubigisha ububi n'ubwiza none twabigisha ibyiza gusa umufana kandi je yango umuntu ko yasene yakoze sindamutahura na tuba turi kubiri sishaka kumva ukuntu umuntu ushaka kumwangwa mukina ibintu bibiyo yabasha siko twatumena nawe uko nicaye ababona nabanize ko nkunda kuniga abantu ubona icyo babaye awizi kamera wacu twikora haleluya amen oya sishaka kubikora aho uzohora uvuga haleluya no muri filme kuko byo gufasha mwizina Yesu okay sinzi ko nshaka kwajaniranya natwe ego ndi journaliste ko ndashaka sindababaze gusa mumbaze namwe nakibazo mushaka kumbaza okay reka je umusazi ndakubatse ubwo mubadwe n'umusazi bisobanura ko ibibazo byose bitari bisazi ko wamubwiye ngo iyi niga ngo ngifite ikibazo ngo kubita kunda nawe ufite umukunzi je ndafite umukunzi Natari banga aherereye he? Haleluya. Amen. Umva ndabwira nababwira. Kunjanira. Haleluya. Kunjanira. Ndavuga ngo ufise umugabo nta mugabo ufite mu rugo. Sina mugabo. Sina mugabo. Nawe. Sina mugabo sina nawe. Sina vraiment. Urabise umwana nawe ufite? Mfise babiri. Ufise babiri nta n'umugabo ufise uribana. Bitwaye iki? Bisobanura ko mu rugo iwawe hari kauka. None urindira ikibazo. Bisobanura ko mu rugo iwawe ari karibu ku mugabo wari wese akeneye kuba. Kirazira. Hewe. Hari ko ikibazo kirazira. Warugaye. Umva ndakubwira. Reka nyishura. Ako kanavuze ko ndakwishura. Ako kanavuze nako umuntu ahakari bukira mugabo. N'umuntu yidandaza. Yewe sinidandaza. Sawa. Rero ukuntu bimeze kuvyara umwana kuvyara abantu udafise umugabo nibisigura yuko ubu uri ndaye kaje nabavyariye ifise umugabo nabana umugabo rero ko bavyara koroganye nibisigura ngo ikinika kandi je naho ndababwira kishiko ni single ariko muri no mwanya mwarasenge kandi Imana yaranyishuye ndafise umushire mugasinzi ko ari serious so Numwize ivyo birahagenda ndamwizeye mugabo none uwa mbere yuko byahinduka n'uwa mbere bavyaranye undi
bwera uhinga gute ndamwizeye Ubega kandi rero wa musheri wuyu aho uri hose korera icyizere cy'uyu mukobwa n'umuhomba ugazubara gusa gatonya abantu bakwamurabisha amaso uteregrete hari ukuntu haravuga ari ubusitati ngo ndakubona ngo basha ngo wese wanje ahora ambwira ngo duhebanye ngo naho ndi nganje nzora ngo kanye naho ndi nganje nzoroga hari ibiciro nk'urenze ego cyangwa zawumva ngo hewe ngo mbega aho uri hose umuhungu muri kumwe mwumwanya cyangwa umukobwa muri kumwe no w'igisigo cyagutaye ko kubwishavu wari ufise ryo musheri wawe mwavanye cyangwa arenze umusheri wawe yahoraho manifa ko tutera tuduka vraiment ndaramuduka bisobanura yuko uwo muri kumwe unyarenze amusanzwe jewe uyu muntu naramusengera vraiment umusheri amazi menshi mu mutwe mu mutwe y'amasese yaramvuga ati none ko mutwanje ujegera amazi imeze nta musheri yoza kuyavoma yatura mu mutwe harabaye amazi mwegereye ko ntamuri Basize navuga ko mfite amazi mu mutwe kubera ariko ntuyakunda kwibagira ugasanga ubu rero kubera ko afite umugabo yamukuyemo ayo mazi umusheri yagukuyemo ayo mazi ngo ntiwibagire umviriza murabyishyura tu ufise umusheri none agukuramo amazi umviriza reba ko agarara ku mazi cyane sibyo mwavuze musazi uyu byutse mu gitondo asanga mu kamisaje bonjour be waraye gute yego be wiriwe gute yego be turageze be bizu basha ibyo bintu n'ibigabo cy'amazi mu mutwe nusure kunduhisha wa mungu birahagije vraiment birahagije jewe Marita reka mbe bukureka nayo ubundi ho ntiwonyeshe ikibazo cyane Marita ko na musheri niko na musheri frère uko na musheri tena Kiswahili nzi niyo mpamvu ndio ngitangaza ngo bini ko na musheri na musheri uko umustari nabibona kandi ahagira ibintu nk'ibyo akaba n'umustari nabibona mbere Marita ntazi n'igiswahili mbere Marita uga telefone ari mu shooting ntiwamubona ariko uzona yihengetse age ku ruhande hello niko mu shooting ndagupigia mimi nitakupigia mu mwanya ariko telefone ntayumva ko kuri TikTok ba TikTok ariko ni bien hamabasha umviriza mugabo ni mushe mu nyanga mu biseshe mvuze mushe hano bimeze gusa umugende basha kuri page yawe ni Mutoni nabyumvise karabwinze ukuri ugende kuri page vraiment mura ashaza gusobanura ati nimuce mureka kumutongoza ngo nuko afite umushe mwizina gese je sivyo ndi bashire babiri barananiye man umva ndakubwira je sinigire mu marayika niko bimeze jewe nageze kubigerageza none uko vuze ngo namuce mu nyanga ngo niko baravuze oya hasi uko ngora tiko ngo nimuce mu nyanga ngo niko baravuze ni muzara cyashaka n'abandi yacirenza kaca ndamuragire ngo ndavuga cyewe kayo ahiye kubera ko yiyemeje umuroro umusheri we ntashobora gutahura ko yagize yacegira kandi natambwana sima tena rimeze uko ariko urumvise cyane natemenya ati ari birazavuka uri umusari waje ndimubona kwibasara icyo mbese ko niki icyo mbese ngo niki ndi biriza gitwa navuze bijyanye ariko gushaka gusanga ariko reka nsobanure igituma yavuze bijyanye icyo sace kuvuga ati hari ukuntu ushobora kuvuga ko ufise umushoro ugasanga hari umuntu agomba kwandikire acare kukwandikira sasa ngo ntiwibuze inomero ni ryo nyene umva ndakubwire ba nani mere narindi bigusa byama sinzi ukuntu babitahoye kandi sinzi no gukora bira ukuntu babitahoye umugabo jewe ariko abaturaba bafise ubwenge bwo kumva ndi single nahebwe ntushobora kuvuga ndakundana n'undi mugabo ni nabasinga ndasona gukundanije n'ibiki hano ibyo rero wabigiriye birarusha jewe ku myaka 20 yanje ningahe none abubwiye ntibaguhemeramo nibande kubera ufite abafana bo guheba ufise umushego kubera ufise umushego nabiragushikira bakabiguhora ngo kubera ufise umushego uwo nyene urabyumva hari umufana kwandikira gusa ugateba kumwishasha gutuka
hari wigeze kumbwira ngo yonando bivuze uyo rero yoca guheba ya nawe yo barimo akantu ibindi bihesa akanambwira ngo yondoga ngo bakaza kusanga musipine bango nzibaze vraiment umuntu vraiment niyambwiye nabi nk'aho je na cyo nashengo naduka ndatwenga cyo ndatekana ndamubloka no mubloka no mutwenga nkati sindabloka umuntu no kwishura ko no kwishure nuza gusanga aho ndi munyishura no mutwenga nkaca ndamwandikira tehe nyimba imana ari mukuru wawe uragenda imana ubikoresha imana si mukuru wawe nise imana nise ariko si mukuru wawe nakindi kibazo cyo kumbaza jeff service niwo binyishu mubaze ni bera kwishura mbaza cyane utubaze na problem sawa sasa acha niende huko heri nonzino je mwanya mbaye sutwa chawa wibuke basiko tukuje ni mufaso ibyo ni ibyawe nanjye ndakutse turi ibyo rero umuhungu yatubwiye yuko atarigera akundana ari single just nyine ari single kwa time suko nibisobanura ko wamye uri single warigeze ariko ubu wana mutima ngira ubu ngubu nyine uri single umaze igihe kingana kuri single arazigiye kitari gito iki kingana kinye sinocibuka ariko arazigiye kitari gito none tuvuganishije mukure niba yazigiye kinini uri single uko mubwire ko icyo gihe cyose giheze utaradoma kudomosha ze kuvuga nyine reka kuyifata nk'umwana aratahura nawe urabitahura ubwo bwe kudomosha ze kuvuga nyine nyine ndi kuvuga guhura n'umukobwa bwombo imibonano yes okay imitsina y'ubugari mwabonye ko ari umusazi mwishura ibyo wonye ntacyo nobivugako bisobanura iki rero uri kiraya gute nta mushero ariko uri nyine ubyumva haragurumana ni playboy yes of course niyo mpamvu kuba uvuze ngo nta nyisho bivuga ko nuko uzi yuko nyine oya ahubwo ni kubera ko ubuzima bwose si ngombwa buje privé insobanuro nta mwana arimo nana uri umwana wabitahura oya umuntu agira ubuzima ashira hanze n'ubundi gusa arabyumva igituma rero udashaka umusheri ndacumva nacyo nyine cyagute none uyo kubwira yuko uyo ugati ngiye kuva mvuka ivyo binakunegeza nani ivyo nzira ko hari simarira kandi nanze ndende umuntu w'ubwenge ndakabura igituma ndashaka kwikoza wasanga ari muri bahungu bahende cyane noza nkavuga ati jewe ndadoma ninde nta numwe none sasa rero ntacyo ndabivuze basi nibyo vyemere basi ndagute ko guys bafana baje tugendere rwande biko biranduhisha bidushije n'ingufu biko bidushure mere no sasa Ornella tubwira ati Ornella maze je ntabwo nizi ibintu by'Ifaransa yewa yakicaye no mwatirize just needs a prayer ngo vraiment sasa tuweke ni ibintu by'Ifaransa mumba wali yani Kifaransa Kifaransa kinazingua sana sawa twese twavukiye kwiga si ecclesia katolika je ntabwo nize mu byumve numva mekinze mu Gifaransa kwera uvuga ati ewana we nibyo byawe nivyo kandi nyine ushaka ko nzoza ndagutwenza uzomvugisha Igifaransa igiswahili kana shozi igiswahili ndi Igifaransa Igiswahili okay igiswahili ndakizi kandi cyane ate cyane gose gusa ndakizi neza kandi cyonze cyo mukamenge sawa mbaza akabaza abafaransa ntibarambire cyo gusoze yero uri bibatse cyageze kwitende uri kibazo wewe ndaje bamaze kuvuga yuko genda umusaza bivanye n'inzo bufise wisiga mukorogo oya ufungura iki ngibina nyinzandi baje arakunda inyama kusahani maze kuregera sana kanaherako kanyama kandi arashobora no kurya kanyama gashabiye yego frame usura zibashe gituma mera none gutita inyama gusa ko turasanga igituma mera ku nyama mwe mujya cyane kandi ndavye nabi inyama ko mashaka nkayibura
turasangira rero ko atabindi bintu byo kurya mashaka kurya camwe ati kamera ura kanyama ca ndavyihebera ariko ubundi jewe bon ndingo muri bar simera kunyama mera ku mafiriti nyama ndehereza hari igihe wanda isigaza muri bar rero gari usanga uri kumwe n'umusore wigirisha nabizi ibintu twese frusheti manager naho nyara agafiriti kamwe gacakoza muri mayonnaise bamugiye bon appétit merci akayi katabaza kakakwepeje ko bon appétit merci bébé niyo pere sasa uyu turi ngaho ukatubona ngo tama no kwerekana kwe yewe jewe sinigirisha iyo ndiko ndafungura gusa sindi naho mba ndi muri mwebwe sincurana nahandire sinucurana ndiko ndisangiza n'icure njya buhoro nkuko bisanzwe mugasinge numva nshaka gutsitamira ari statu icaye mudazitamira ndasitamira ari kamera gata uko mba ndiko niyumva niko nyeje siniyobeka umuntu uko ushaka uko mbona none kujya kandi nta mico mibi ngira kandi sindi wa muntu usanga atiwasha basi ndebwe gute umbona mengana umuntu afise ibintu yaho ba umuntu ndaniyorobeka ku muntu kubera iki okay birumvikana none kujya kanyama je kenshi ndakubona wira kanyama gacupa weje kwanza ni uditesha apeti none uvyibushe gute nta apeti wigera ubona ute ngaho itape nta apeti wigera ubona hari apeti ariko batafungura neza ngo kubera bonera ngo batari abapeti mugabo nurimwe ko wari wisizemo reka nabwira je ndafungura ugipiripiri nyinshi ko je ngipiripiri nyinshi kubera ko ni we na vibe muslimi muri sende ngira vibe utatubwiye wari single oya je ntabwo ndi single nta muhunga ba single ubonye no mutinganyi umva yuvuga ngo we mutinganyi ni America je nurazi ko nabimise muri ni mondi ngo yanze je umbwira ko umuhungu yaba single urabona nahajyanye wumva ngo umukobwa yampevye ntabwo ababaye single abahungu abagize kino ntabwo ababaye single muba mudufise muri just nyira ababaye kuwo mwanya kubera ko uonye rize mwo mwanya sana kurusha abandi amuretse nayo ubundi bwo ntabwo ababaye ndumva uri guhagarara ku bahungu cyane gira ico uvuze ku n'abakobwa sije rukundo gira ico uvuze ku bahungu n'abakobwa bumvireho gira ico uvuze ko abo bahungu kuri uko sabasha ibisaze oya tubwire ko tuvuze ku rukundo ku bahungu iki gihe kubijanye donc ikintu duhuriye ko mbi mu ngeso mbi abahungu kenshi bahuriye barazizi okay abahungu kenshi bahuriye ko bafite abakobwa benshi oya uko ndiko kuri bivuze naho urabafise rero ujya musheri wawe avyumva ntari wenye oya jewe yasanze mfise benshi utacika weye bimesi yakira yabivuze je ndategura yasanze mfise benshi yiyongereye mu bandi yabaye uwambere yihangane yabaye uwambere kubera ko wari uwambere yarahavuye muri abo benshi none wa kabiri yari yagiye uwa kabiri burya anyi wo turi kumwe yagiye arabakuraho yarakomoye yagiye akuraho umwe bose barahera cyamuri mu rukundo kene mu rukundo kweri sindabaga bose je ndakunze na kandi urakunzwe kandi ndakunzwe serious urukundo ruraryoshye sana ariko rero uko ruryoha nako rubabaza ni naho urupfu no sinurumara no uvuga ni naho urupfu ruri ngira icugu ariko naco kwera uko cyaba dukomante kuri wa undi basi muri bajya bavuye umwe yageze tumukomante yego nta kibazo waraza rurarira rugabo ruzima uje ngo ibintu ariko ngujiste ngo je ngo nukuri uje mukobwa wapi akarira reka kubwiza kuri abati none wowe abafana reka je ico gihe ca kera nta buri je bari kajame ni banga cyama marigeze ko afise umusheri bakunda yitwa Sisi uwo mukobwa muvugeye baramuzi n'ujya kinye mu uwo mukobwa twarakinanye mu ngiye yari sheri wanje ya mbere season ya mbere uwo mukobwa barakundana kandi umukobwa yarakunda camamare camamare akamukunda ibaze ko camamare umuntu mbere nka wabukwe muri the business umuntu mugenzi wanje yamubwira umukobwa uri mu bikitaha ndi mu kaza ziko ukuntu tunajigoye camamare ko agatakirana uyu mukobwa agatakirana yashataha rego n'inkundo zayo ariko bikarangira bihetse bipfuye niyaciye abwenge ararira wajurira turirira imana ndakubwira niyo mpamvu gukora ikintu ataco bivuze nere nkunda kubaje uguruye cyane babwira ko uguruye cyane je nuguruye cyane barabizi yitwa camamare bajya bakobwa ndirazi bakugamba babwire ko nawe ko je kugambanirwa ndabizi ko byamaho niyo mpamvu buri kintu cyo cyose
Jesse nigira ngambana mu buzima. Warangambani. Hari umukinyiraga, hari umuntu ugenda agambana jewe personnel. Sisi wari wamuhaye amasaha atarenga. Kagashuha yumukubisha mu mwanyica amasaragi. Amurabe. Uyu nico mari kuvuga cyane. Cyane uruje yarumva. Cyamamare wawe. We mapenzi. Akatwicira. Oya, James Sekeye mu rukundo rw'abantu. Nkundira umfilme umwanditsi ahari filme niva. Nipfa irabandana. Oya, kwica filme. Oya, twamwanditse muri Kenya. Kenya. Nakubwiza ukuri. Kupfa kwa filme si jewe. Simke neza. Kupfa kwa filme kubicira filme si jewe. Hagiye atagarutse suyu. Ujya mudemu kugira simu. Yari yagambanye twe tubavanye. Ariko bwa mbere twamwe mwihutisha kandi. Yego amasaha. Mani saa yine ijo. Wala mari bya wowe namusararayo namusararayo none ari kurara ibintu mama. Reka nkubwire. Kugeza isaha je nta musheri wanje yokina filme. Gabanya ubusazi. Kubera ko je nkunda nabi ndakuboma. Babwira abafana gituma umukira bakina filme bakeneye kumenya. Aragowe. Power. Ewe. Njyewe impamvu umusheri wanje atokina filme. Je cyamera mbere ndafuha. Ndafuha sana kandi ndakaze. Okay, kufuha cyane none muri filme hari ibintu bibura abonayo. No. Just nyene jewe nk'ubu nje kugeza isaha igituma tokina filme. Sisi nguhujya narampambaniye mu kumurondera hano yokina hesha. Ariko nacho bitwaye ko nacho yashitse na birebire yashitse. Ariko hadi yatagambana yari kugira kure none iyi cinema yawe yari kwiheza n'undi akamuhamagara n'undi akamuhamagara siko byari bye. Suko none ariko yatagirane kandi abo bose babona ibyo byose byahereye kuri babantu basi yaraje afatana na ba Jojo afatana na ba Yvette bajye nabo bagenda nabo bafise aho batemberera iki ba bantu babafana bamwe ba filme kimumera nk'icyo kimumera mu ufite umbwa achagucika acitse ufite ukabugati ndewe na mukobwa mwiza nzokubona musubira ndakuzera muri filme bosha mu gutwara yego wowe yani wewe nuko cyane cyane utinya kumugaragaza abandi bakamumenya kandi urazi ndakubwira cyane rero ubu unye rero sinibyo yani jewe kweri nta musheri wanje yokina filme kubera iki kandi mama none jewe ngenda muri location nawe ngenda muri location wumva ibyo bibaho kweki wowe utumwanya ukaja muri location nyene jewe nibyo icyambere mbere naco cyatumye duhura nisinobiheba ngo kubera duhuye okay umva ndakubwire cyane nawe utakora cyane kubyemera wanga kugaragaza umukobwa uvuga ati ndamukunda hava muntu wawe bakaba abandi bakamutwara izo ni intege nke kandi zikomeye cyane ni wiyemeye cyambere nk'umuntu w'umugabo ni wiyemera ko umukobwa ati ndakubwira umukobwa yagukunze neza uko vyamera kose naho yoja kugukunda urukundo rurahera nivyo ariko ruhera mu gihe rutabayeho agiye nabari wawe ni nkuko naho utomushira muri filme ngo bamutware nabandi mwibarabara bahura n'abantu na hehe bakamutwara none ivyo duragishiramo ngo ndamushize hawe aciye amutora n'ahandi bohahurira akamutwara bohurira no ku mafibi bohurira kuri TikTok bohurira mwibarabara bohurira mu kabari ahantu henshi umuntu ashaka guhura n'uwundi bagahura abo nta kibazo wanga ko mutwara mu nzira bo bamuzanye urazi umucumenge ni utushora umugandi biharagutaye ku isoko bakira Njama shaka bahure naho nyene mwibarabara bamutware pyi urukundo rwawe kumengo warushizeho amategeko n'amalimite kandi urukundo rw'iwanje rurimwe amabuye ubu rero urukundo rwanje gugaza amabeto ngende nakuboma apana kugorwa gusa ntabwo none uravuga kuri telefone na mu telefone genda uvuga ngo ngo nibiki naramarama akokira ibyo ubona abantu ngende ndi umugabo nazi kunzanira amafuti yatanambi mabuko wicaye ngaha dufite umwanya dutwenga n'umwanya dutwenga ubuko wicaye ngaha urazi mushiro wahaye nawe arati yondi araza kwicara none urazi ko ashaka ko aho ubu ndi muri je n'undi muntu n'ikindi kibosi kikamutwara araza ngaha nanjye ntazi ibyo ndimo wowe bazana bakumara ko kubera none ahubwo ikibazo gihari icyo gihe nakubwiye ati nta brijene bwari bwari burya je ubu hari ibintu bitonzanira je utonzanira mu buzima ubu ntiworira kubera umukobwa ngo arampevye ngo cenza ngo hewe ngo yo akawambwiye kufise benshi watubwiye kufise benshi ntaco sawa jewe nabwiye je bisaba abakobwa 99 hasigaye umwe bakwirijana we nyimbu hari nomero yanje urayizi nyandikira yes bisigura yuko umwe amuhevye uwundi aramuhoza none ndi nkahuje ko kuri pamu mutondera pamu ujya atoye ibyo yarondera afite akagenda abundi abashikira ubahikisha arakumva ndabahiki aranyumva arananze apana aranyumva barakumva abo bose besha ubahiki ndabahiki je nta muntu numwe mbikintu kuko nta mukobwa
novuga nta muntu n'umwe je ndatamika ikintu ngo ndamukoze ikintu nta biti nta kubera wumva urazi ko ndabaje ngo bahiki kubera wumva ko botonda nk'abatondeye pamu kandi batazoba baje gufata none nabo baza kubera iki kubera bagukunze umuntu wese akunda umuntu ashaka ko murongo ari wenyine naho bigoye umaze kumbwira ko ufite 59 ibaze nari umusazi nkawe noza guhorera reka ndagufasha ku kantu ibaze urahananutse iwanyu sivyo urahananutse iwanyu je usanze ahantu nibereye nk'uko ndapowejeje no kuntu ngana basi dufate n'ubu bubi bwanje mvise niyambariye aka Jordan utanguriye niyambariye agapantaro kanje keza utanguriye ugatwananuka iwanyu umukobwa ngo wambonye hano ngushaka nguze ngo dukundane ngo nkunde ngo ndonkeje ngo wenyene ivyo bintu wumva kweli mbega wasanze niho nivuka iyo icyo kintu gikoresha ubwenge ushaka agira umuntu akugira ko ukunda umva nta muntu agenda kugura impuzu ari gusa nta muntu agenda kugura impuzu mw'isoko ari gusa bisobanura iki nyimba ugiye kugura impuzu ugiye kugura iyindi mpuzu ugura hambaye oya ndako tujaniranye umukobwa arahanutse yapfuye akubonanye kajepe n'agapantaro n'agapira keza araje kubera ngo ndakunda ushaka none uzovuga ko gukunda ari uko azoba ari we yakoze ivyo bintu nca oho reka nkwishure suko nshatse kuvuga sivyo ibaze rero dufate nk'icapa kiri kwibarabara wowe urakibona ugaca wiyumvira yuko kibonye wenyene ivyo bintu birabaho abaheza bafite impamvu nyinshi bishigikiramwo ahubwo no guheza cyama icyo nakubwira coco mu mutwe ni harimeze neza zarabonze nukuri kwimana zarabonze gusa basi muremesha ujya mukobwa ufite benshi mugura mukunda hari umwe ukunda reka rinde nabivuga rindire tuvugishe mukuri Justin sibyo ubu mukobwa uko uramubona neza uko uramubona ndamutse ubu urahananutse uraje usanze ahantu yicariye ba ugaca usetinga mu mutwe wawe ingoma ndamutongoze niyanyemerera asha ni jewe ufite ibyo bintu kumengura benshi ndiko ndiyumva uko ntiyumva ndiyizera oya sikwizera no wowe kuravyitiranya imviriza manza umvirize man nimumbe isidayize umviriza ya no bwaheze sinari bwaheze ugacuja ngaho ugasetinga mu mutwe ngo yanyemereye ngo sa yego yakwemereye ugacuja ngaho karura panika ngo nuwawe oya manza urinde je ngera kwazi kibazo kimwe uyu mukobwa wowe mwabo benshi wemera ati ucha dukomante kujya mukobwa na manza urindire je ni kibazo ngomba kubaza wewe wamubonye ubwo nyene ucutako ngo ndagukunda ucura mutereta ubwo nyene ukimubona mugihura tu uwo mugabo ukuntu twahuye oya shaka kwisinja inkuru yanyu shaka yego canke oya mugihura wahise umutongoza nkeshure ego mugihura ubwo nyene nawe ahita yemera oya voilà warabikoreye kugira yemere oya sinirutse wowe ndafise none ariko hari ikintu cyamaze kuba hagati yanyu yes kijya kintu rero utazi niyo cyatumye akwemerera ntabwo ari wewe ntabwo ari uko bwitwa bwawe ntabwo ari ngo busitare bwawe ufise kijya nyene sasa rero uyu yicara uramubona hanze urindira ndacyakubwira uyu cyakarorera turashoboye guhura tukubaka nimba ari ikintu cy'ubugenzi hagati makaziramo n'ibindi suko kwa beri baza kwa beri sasa rero jewe narasaze wanashima ya revival ikintu gihari wa mukobwa uzi yuko dukundana ndagukunda wa mukobwa uzi ko narashamare barakubesha gusubisa ibibazo je umusaza urabizi ejo haza kwereka video yakwemeye akuzi ubu yarakatakuze aranze kwe ujya kuba twihangana byinshi umuntu atunze shamare respect hama nitwo barambira cyane vraiment reka tusozere ikiganiro cyacu gusa natanga ikiganiro ndababwira ati uyu muntu twicarane afite ubwo akoshobora agwaye mu mutwe mwavyiboneye nimba komeye nimba agwaye mwabibonye nuko rero murakoze ndabasize bye bye ikiganiro kwari kugaragaza ubusazi bwanje murabubonye amena twajewe rero ikiganiro ni gute n'ubusazi gacamamare gusa ntababeshemwe byinshi aho ivyo binavyo ikindi nacho kwari govyora bisigwa ni manatwe beshi abandi bose abwira ibintu arababesha jewe no kuri kwimana uko kuri nababwiye nuko nyene basi bayi sezera nawe sawa je nukuri kwa Mungu sinovuga ibindi byinshi nuko ndabakunda sana tuzosubira ubutaha ciao ciao nuko mwakoze kwihanganira akaje kaje bahe bizu nitiso bigwaye imbwa